Yes, twongeye kubasuhuza, twongeye kubifuriza ibihe byiza, twongeye kubifuriza igitondo cyiza ndetse igitondo cy'umugisha kuri buri umwe wese uduteze yombi, kuri buri umwe wese turi kwibanira muri kano kanya ndetse no muri ano masaha yo muri iki igitondo cyo kuri munsi wa kane w'icyumweru, itariki zikaba 30 z'ukwezi kwa karindwi, naho umwaka ukaba ibihumbi 2026. Reka twizere ko muramutse neza, twizere ko muri amahoro, reka twizere ko mwabonye Nyagasani afungura, ariko kandi tunabonereho tubahe ikaze irambuye cyane muri uyu mwanya w'amakuru, aho tugiye kugaruka kuri byinshi, aho tugiye kugaruka ku ngingo zigiye zitandukanye nk'uko twabyemeye kandi tukabemera ko tugomba kuzajya dukurikirana akantu ku kandi ndetse tuba updatinga. Turagarutse rero nk'ibisanzwe, turazindutse, turabukereye, aho tugiye kwibanda kuri byinshi, aho tugiye kwibanda ku ngingo nyinshi. Ni mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, rero tugiye kugaruka nk'ibisanzwe. Nje uri kuri micro ni 6bel official nk'ibisanzwe. Muri aya makuru yacu rero ntago turi butinde cyane, turaza kwibanda ku ngingo eshatu. Nababwira ko ari ingingo mu by'ukuri zitoroshye habe na gatoya, ndetse ingingo ya mbere tuza kuba twaheraho ni ingingo ijyanye na referendum. Referendum rero ubu tayari yamajije kwemerwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Tayari ubu Tshisekedi yemerewe kwiyamamariza indi manda izakurikiraho. Ibingibi bishobora no kumuha amahirwe yo kuba yakomeza kuyobora igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bisobanuye iki, cyangwa se amakuru yacu araduha iki? Amakuru yacu rero aragira ati nihatabaho kumvikana hagati ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ubundi ndetse na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, bizarangira umwe ahiritse undi. Kubera iki rero? Ni ukuvuga ngo Tshisekedi ino referendum izamuha amahirwe yo gukomeza kuyobora Repubulika Demokarasi ya Kongo, imuhe amahirwe yo gukomeza guhangana n'ibi bibazo byugarije uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Inzira zose za diplomasi uno mugabo yamajije kuzinjiramo, yamajije kuzikoresha, ndetse aho azaba amajije guhabwa amahirwe yo kongera kuyobora Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bivuze ngo rero nta diplomasi izaba ikiriho, ngo hazakoreshwa imbaraga za gisirikare. Ndaje ibingibi byose tugende tubigarukaho ku buryo burambuye cyane, aho Tshisekedi rwose ngo yiteguye ko niyongera guhabwa indi manda, imbaraga za gisirikare arizo azakoresha 90%. Hanyuma mu yandi makuru tuza kurebera aha hamwe, ndaza kubabwira ko FDLR ikomeje gutangaza ko yemeye amasezerano ya Washington yo gushyira intwaro hasi, ndetse iyi FDLR ikaba yanasabye ngo inzira y'ubwiyunge. Ese intandaro y'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yaba igiye guhinduka? Muranyemerera ingingo nayo tuyigarukeho. Iyi niyo ngingo ya kabiri tuza kuba twakwibandaho, ndetse ni ingingo ikomeje kugenda igaruka cyane kuri FDLR n'u Rwanda, aho bamwe bavuga ati ese ko FDLR bivugwa ko yasenyutse, ko u Rwanda ngo ari rwo rwayisenye. Ni mu gihe rero ngo u Rwanda n'ubundi ngo rwashyiragaho Joseph Kabila, kuko Joseph Kabila ashinzwe kuba ari we washyizweho n'u Rwanda. Muri icyo gihe ngo FDLR yararashwe ku kigero cya 90% ku buryo abasigaye ari mbarwa. Noneho bakavuga bati se ko FDLR abasigaye ari bakeya, ati nta bushobozi bafite bwo kuba batera u Rwanda, cyangwa se nta bushobozi bafite bwo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Hanyuma ni ukuvuga ngo Loni nayo rero ikavuga ko mu barwanyi basigaye byibuze ngo hasigaye ibihumbi 2 hagati ya 2 na 5 by'aba FDLR, akaba aribo ngo basigaye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nabo bakavuga ko n'ubundi abangaba ngo batahungabanya umutekano w'u Rwanda ngo babishobore. Hanyuma nanone kandi u Rwanda rukaba rwaje kwamagana
iri senyuka rya FDLR leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itabigizemo uruhare. Ibi ngibi u Rwanda rwabyamaganye ruvuga ko iyi FDLR igomba gusenywa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero turaza kubihuza gute? Muraza kunyemera tubyinjiremo tugende tubirambura ingingo ku ngingo, tugende dusobanukirwa akantu ku kandi, hanyuma andi makuru tuza kuba twasorezaho muraza kunyemerera tunyarukire ku kibuga cy'imirwano. Muraza kunyemerera twinjirane muri Sud Kivu, aho rero haturutse amakuru avuga ko umutwe w'inyeshyamba zama 23 ugabweho igitero ku muhanda cyangwa se kuri axe ya Mikenge Kipupu, nk'uko bitangajwe n'amasoko yo muri ako gace. Izi ngingo zose rero muraza kunyemerera tugende tuzinjiranamo ku buryo burambuye cyane, tugende dusobanukirwa akantu ku kandi. Reka tubyinjiremo, hanyuma amakuru aragira ati nihatabaho kumvikana hagati ya Perezida Félix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, ngo bizarangira umwe ahiritse undi. Kubera iki rero byaje kuba byatangazwa gutya? Ni ukubera ko nyine referendum tayari yamajije kwemerwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu ndababwira ko urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwemeje itegeko rigena uburyo bwo gutegura amatora y'akamaramaka agamije guhindura itegeko nshinga. Iki cyemezo rero kitezweho gufungurira inzira yo guha Perezida Félix Antoine Tshisekedi amahirwe yo kongera kwiyamamariza kuyobora igihugu mu gihe manda ye ya kabiri izaba irangiye mu mwaka w'ibihumbi 2028. Iki cyemezo kikaba rero cyatangajwe na perezida w'urukiko Dieudonné Kamureta Badibanga. Tayari ubu ngubu cyamajije gutangazwa tariki ya 28 Nyakanga nibwo byamajije gukonfirmwa, ndetse anavuga ko itegeko rya kamaramaka ryubahiriza itegeko nshinga. Ku ruhande rw'abashyigikiye Félix Antoine Tshisekedi, iki cyemezo ni cyiza ndetse ngo nicyo gushyigikira Félix Antoine Tshisekedi kugira ngo akomeze ashakire amahoro igihugu cye. Bivuze ko Félix Antoine Tshisekedi naramuka yongeye gutorerwa manda ya gatatu, asaba abonye umwanya mwiza wo guhangana n'ibibazo bwana Joseph Kabila ngo wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasigiye igihugu. Ibi kandi byerekana ko biramutse byemejwe ko Tshisekedi yongera kuyobora igihugu cya Kongo, byaba bivuze ko niba hatabayeho kumvikana hagati ye ndetse na perezida w'u Rwanda, ngo habaho umwe guhirika undi kugira ngo ibyo bibazo bigabanuke, aho ngo Tshisekedi yibanze cyane muri zino manda amaze ku kintu kijyanye na diplomasi cyane, ndetse urugamba bigasa nkaho atarugendamo cyane. Hagati aho kandi ihuriro C64 rihuriyemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo Martin Fayulu, Moise Katumbi, Jean-Marc Kabundi, Augustin Matata Ponyo ndetse n'uwitwa Delice Sangabo batangaje ko bamaganye icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rwo Cour constitutionnelle cyemeje ko itegeko rigena uburyo bwa referendum rihuje n'itegeko nshinga, rivuga ko icyo cyemezo nta gaciro gifite. Ni mu itangazo rero ryasohotse i Kinshasa, iri huriro rivuga ko urukiko rw'ikirenga rutagifite ubwigenge cyangwa se ubuzima gatozi, ndetse rushinze ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi guhindura uburyo rugizwe kugira ngo bube urukiko ruyoborwa n'inyungu za politike. AC64 ivuga ko icyemezo gishimangira umugambi wo guhungabanya itegeko nshinga, kandi kikaba gishobora gufungura inzira yo gucamo ibice Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse rinashinza urwo rukiko gufatanya n'umukuru w'igihugu mu byo iri tsinda n'ubundi ryita guhirika gahunda ishingiye ku itegeko nshinga. Iri huriro rikomeza rivuga ko icyemezo cyafashwe hashingiye ku bwumvikane bwa politike aho gukurikiza amategeko, ndetse rigaragaza
rugaragaza ko nubwo urukiko rwemeje ko iryo tegeko rihuje n'itegeko nshinga, rwongeyeho ibisobanuro bisabwa ko ku ngingo zirenga 1/4 cyaryo. Ibintu rero iri huriro rya C64 rifata nk'ikimenyetso cy'uko harimo amakemwa akomeye. Iyi C64 kandi ivuga ko abaturage ba Kongo batazemera ko itegeko nshinga ryirengagizwa cyangwa se ko bitazigera bikunda ko inzego z'igihugu zihindurwa iz'umuntu umwe, ko itegeko nshinga rihindurwa hagamijwe inyungu za politike cyangwa se ko habaho manda ya gatatu y'umukuru w'igihugu. Iri huriro rero rinasaba abayoboke baryo kongera guhurira hamwe ku itariki ya 15 Kanama uyu mwaka kugira ngo bakomeze ibikorwa byatangajwe mu itangazo ryo ku itariki 20 Nyakanga, ndetse rinasaba Abanyekongo bose baba bari imbere mu gihugu cyangwa se mu mahanga gukomeza kuba maso, gukomeza kwitegura no gukomeza ubumwe. Iri tangazo rero ryanashyizwe ahagaragara nyuma y'uko urukiko rw'ikirenga rutangaje ko itegeko rigena imitunganyirize ya referandumu rihuje n'itegeko nshinga. Ese mu by'ukuri iri tegeko nshinga bizakunda ko byongera bikigwaho rikaba ryavanwaho? Ibi ngibi turakomeza turebere hamwe uko biza kurangira, kuko yaba ino koalisiyo ya C64 ntirishyigikiye, ndetse n'abandi benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Hanyuma twihuse cyane tunyarukire kuri FDLR. FDLR rero ikomeje gusaba inzira y'ubwiyunge. Ese yaba ari intandaro y'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba igiye guhinduka? Uwo mutwe wa FDLR cyangwa se Force Democratique de Liberation du Rwanda umaze imyaka ukora mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse uyu mutwe ukaba unashinzwa kuba waragize uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. ni ukuvuga ngo rero kuva washingwa nanone mu mwaka w'ibihumbi 2000, nubwo ubushobozi bwawo ngo bwa gisirikare bwagabanutse cyane uko imyaka yagiye ishira, uyu mutwe u Rwanda rufata nk'ikibangamiye umutekano warwo wafashe intambwe ya mbere igamije gushaka ubwiyunge n'u Rwanda. Bivugwa ko ku busabe bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abarwanyi ba FDLR bemeye gusesa uyu mutwe, bifatwa nk'intambwe ikomeye ishobora gufasha mu iyubahirizwa ry'amasezerano no gutuma ingabo z'u Rwanda zikurwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bikaba byatanga icyizere cyo kurangiza amakimbirane amaze imyaka hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuryango w'abibumbye UN ugereranya ko FDLR ifite abarwanyi bari hagati y'ibihumbi 2005, ndetse ngo bakwirakwijwe mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ubu uyu mutwe rero ukaba watangaje ko ushaka kugirana ubwumvikane na Perezida Paul Kagame, ndetse ukaba tayari wamaje no gusinya amasezerano y'ibanze ajyanye no kwambura intwaro abarwanyi, kubasezera mu gisirikare no kubashyira mu nkambi z'agateganyo aricyo kontonema. Ku ruhande rwa leta ya Kinshasa rero yari iyemeje mu masezerano ya Washington gukuraho FDLR nk'umutwe witwaje intwaro. Iri sinywa ry'ayo masezerano rifatwa nk'intambwe ikomeye mu gukemura iki kibazo. Inyandiko rero inavuga ko Kinshasa ibona FDLR nk'ikibazo u Rwanda rwagiye rugaragaza mu myaka isaga 30 nk'impamvu yo gusobanura ibikorwa byarwo bya gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inzira y'amahoro FDLR yatangaje ko yahisemo izashingira ku kwambura intwara abarwanyi, kubashyira mu nkambi z'agateganyo no gusesa burundu uyu mutwe. Gusa kugira ngo ibyo bishoboke, FDLR yasabye ko habaho ingwate z'umutekano ku barwanyi bayo kugira ngo hirindwe ibibazo byabaye mu zindi gahunda nk'izi zigeze kugeragezwa mbere. Gusa nubwo bimeze bityo,
biravugwa ko havutse impaka zikomeye hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku isenywa ry'uyu mutwe wa FDLR. Guverinoma y'u Rwanda ibi yaje kubyamaganira kure ndetse yamagana amasezerano ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiranye n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, arimo ingingo z'uko umutwe uzisenya ubwawo, ushyira intwaro hasi ndetse ukanasizirira abarwanyi bawo. U Rwanda ruvuga ko ayo masezerano anyuranyije n'ibikubiye mu masezerano y'amahoro ya Washington asaba Kinshasa gusenya FDLR. Kuwa kabiri tariki ya 28 Nyakanga uyu mwaka w'ibihumbi 2026, Minisitiri ushinzwe kwishyira hamwe kw'akarere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Floribert Anzuruni hamwe n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya batangaje ko FDLR yamaze gusinya amasezerano yo gushyira intwaro hasi, gusezerera abarwanyi no kubashyira mu bigo by'agateganyo. Minisitiri Anzuruni yavuze ko ayo masezerano ari amwe mu ntambwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yateye mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro yashyiriweho umukono Washington, avuga ko FDLR yemeye gusesa umutwe wayo no guhitamo ahazerekezwa abarwanyi bayo. Nubwo u Rwanda rero rwabaganiye kure iri senywa rya FDLR yo ubwayo, leta ya Kinshasa ivuga ko u Rwanda ruzi neza ko abo rwita FDLR batakiri ikibazo gikomeye ku mutekano warwo, kuko bavuga ko hafi 99% byabo bamaze gucika intege mu buryo bwa gisirikare. Nk'uko aya makuru abivuga ngo abarwanyi nyamukuru ba FDLR ngo bamaze gukurwaho n'ingabo z'u Rwanda ndetse n'inzego z'ubutasi z'u Rwanda. Leta ya Kinshasa igashinzamo 23 nabo bafatanya ko badashaka guhagarika ibyo bita umugambi wo gukoresha umutungo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo bahagarare gusa ku masezerano yo gutesha FDLR intwaro, kuko ngo umutwe utakiri ikibazo gikomeye. Bityo amakuru avuga ko 23 n'abafatanyabikorwa bayo bashaka uburyo bwose bwo gutesha agaciro cyangwa se kuburizamo ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington kugira ngo habeho intambara ikomeye igamije guhangana na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Kugeza ubu nk'uko amakuru abivuga, niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidatabaye, ngo 23 yabifite amahitamo abiri y'ingenzi: gucamo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibice aribyo balkanization, cyangwa se gutuma Perezida Felix Antoine Tshisekedi ava ku butegetsi hagashyirwaho undi muyobozi ushobora kugenzurwa cyangwa se kuyoborwa mu buryo bworoshye cyane. Hanyuma twihuse cyane tugana ku kibuga cy'imirwano, reka twerekeze muri Sud Kivu. Amakuru twakiriye avuga ko umutwe w'inyeshyamba zama 23 wagabweho igitero ku muhanda cyangwa se kuri axe ya Mikenge Kipupu, nk'uko bitangajwe n'amasoko yo muri ako gace. Twihuse cyane rero reka tubyinjiremo ku buryo burambuye cyane. Ni muri Sud Kivu havuzwe indi mirwano ikomeye ibereye ku muhanda uhuza Mikenge na Kipupu mu karere ka Fizi, aho imirwano ikomeje gukaza umurego hagati y'impande zihanganye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace abitangaza, umutwe uvugwaho rero kuba ugizwe n'abasirikare b'inyeshyamba zama 23 ku bufatanye n'abarwanyi batwirwaneho na Red Tabara, baherekejwe ngo n'abikorezi batwaraga ibikoresho bya gisirikare, bagabweho igitero mu gikorwa gikozwe n'ingabo zishyigikiye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru akomeza avuga ko uwo mutwe rero ngo utsinzwe ku buryo uhise ukizwa n'amaguru, ndetse ko hafashwe intwaro nyinshi n'ibindi bikoresho bya gisirikare nyuma y'icyo gikorwa. Nk'uko rero amakuru ari kugenda atugeraho, abasirikare ngo n'abarwanyi rero bari barimo bagenda bagiye kongera imbaraga ibirindiro byo muri Kipupu, agace kamaze iminsi karimo nako imirwano ikaze mu minsi ishize. Kipupu yakomeje kuvugwa nk'imwe mu duce twabereyemo imirwano ikomeye muri Sud Kivu, aho imitwe yitwaje intwari ikomeje kwimurira ingabo
ingabo n'ibikoresho. Ibi rero bikaba bibaye mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibikorwa bya gisirikare biracyakomeje ku mihanda itandukanye mu gihe ubutegetsi bwa Kongo buvuga ko bukomeje gushyira igitutu ku mitwe yitwaje intwaro ikorera muri ako karere. Nanababwira ngo n'izo ngingo twari tubafitiye muri kano kanya muri iki gitondo, nkabashimiye buri umwe wese wabanye natwe, babwira ngo ni iby'agaciro gakomeye cyane gukomeza kwibanira namwe n'uburyo mukomeje kugenda mutwereka ko turi kumwe tanu kwa tanu. Turabashimiye cyane rero, tunabibutsa ko ukeneye kuza mu rubuga rwacu rwa WhatsApp kugira ngo uzajye ubasha kubona amafoto ndetse n'amavideo, ubashe kubona ukuri kuzuye kuba bigenda bivugwa ndetse binatangazwa, ubone ukuri kuzuye kubiba byabaye. Nkandira kuri link nashyize muri comment, napininze muri comment, urahita winjira muri group yacu ku buryo bworoshye cyane, hanyuma uzajye ubasha kubona amafoto ndetse n'amavideo, ubashe kubona ukuri kuzuye kuba bigenda bivugwa ndetse binatangazwa, ubashe kubona ukuri kuzuye kubiba byabaye. Si amafoto n'amavideo dusharingamo gusa kuko ni group ngari, ni group irimo ingeri nyinshi z'abantu bagiye batandukanye, kuko nk'ubu harimo abarundi, harimo abagande, harimo abanyarwanda, harimo abakongomani, harimo n'abandi benshi bagiye baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye. Hanyuma kwinjiramo nta kundi rero, urakoresha ubwo buryo nakubwiye bwo gukanda kuri iyo link, uhite winjira muri group yacu ku buryo bworoshye cyane. Nanabasezera mbabwira ngo mukomeze kugubwa neza, mukomeze kunogerwa na gahunda zanyu za buri munsi mugiye murimo mu nce zigiye zitandukanye. Tunababwira ko tubakunda cyane.